Alright guys, today we'll be featuring Onmyoji arena. Alright, since ML is banning in India, like from what we heard, so maybe we should probably adjust ourselves to playing into new MOBAs. So I suggested viewers to give me some feedback regarding this game, whether it's like eligible for ML players to go to this game. Alright, oleh hemi video hianin engeni a graphic hi try ema Onmyoji arena hi a graphic hi du thu samania ama hi Play Store 2.9 GB valin download tur oma maro chu kan share tur chu download size hi sang view ma se extra download le turang chi in game mo resource angkha angai ve to lem lawani resource hi ama file a hen I embedded veka chumi wang chuanin I kan download zo hian ain extract top mai ni ama hi kan lu masak bera hian ain extract chunga ro hi chu minute som panga tanga minute som ni in kar chu ni ve a rei ve du khop mai 100 ani to hnu apo hian file te ho hi lain extract awangin atang emoti hi ol khop mai a install lu te tan chuanin kan share ta thawme zong kan server a hian kan game kan tran ti hian server a hian than turom dona ta chuan Southeast Asia server kan thlangang chu India na kan man trom turania du to ina khel the ni he game hi rating hi 4.2 rating nin Play Store an rating hi 4 plus ani wangin a game hi thave pa ngai anga ngai ania I tin he game hi kan han recommend de na chan chu a graphic hi tha em ani ka phone hi Samsung Galaxy Max J7 Max ania model hi hlui to a chu ti chung chuan a game hi zo tha thawani chu wang tun live phone processor chak tak chuanin ange ani an mang theitura te po arinomani chuanin a gameplay te hi tuntuma heng kanon ti do nanga tutorials te hi kala zo chi alawa amara chu tutorials te kan zo felanga ama gameplay pa ngaya te po kan lutura te po han ngai taila thawme ti chuan hi lobby kan tiang chi home kan tiang khani maya like kan profile nia ti chuan hei KDA te langa engma kala khelawa tutorials kala zo fel ang chau alani tuna ri chuan ti chuan ranking te po om veka hero hi chi sang te po om ve a hei ta hian Shikigami an ti ta Shikigami jan hero ho khani maya samurai ho an oma samurai chu assassin kan tiang chi kha an ni ve dewa tin charger te pon yang chu ninja hin om le boka marksman an oma mage tank le support an om ve veka ni tin a graphic hi kan so yang khan a tha em ani ML hi atluk lem lo ni graphic thula chon ama hi Japanese theme de rewni wangin ani a game hi nuam tura te po han ngai ila thawme ti chuanin tuna hianin current ping value hi 247 ms in ti lu maya optimize suggestion a hianin sorry kan ensin long more stable environment yeah kala bellu tuk big lava game hi basic a hianin om ve em kan en lock ange speed mode angkha controls sounds interface privacy mahjong chess select pet start 4G network setting dual channel data cost under dual channel will get the activate faster. Alright, dual channel hi kan mangsin don ani so nang pon ni setting hi aman tlak don em ti te kan han test don ania tuna hianin shop te guild kan ti squad kan ti khani maya prepare ti te oma hey prepare chu kan emblem set vel kha and set na tur nia weapon magic hey defense jungle movement support weapon hi ML attack kan tiang khani tani ti chuan match kan han start chin teang support your Shikigami PvP oma create a room rate thei boka versus AI te po oma PvP hi kan try phot don ani ti chuanin matching estimated time amaro chu he game hi khelana tlem em 5v5 ang vela han estimate tur chuanin khel manghin omlo bot thi kan tumtlang puya hei tam tak tan chuanin social na ni bera ani na taka chun khelan tlem wang te po ani pakhata ti chuanin kan hero dui kan thlang don ni tuna hen samurai
free hero ho kan an sinang samurai x ama Onmyoji ama hi ninja support record support shikami hay Hmelhriatna em heng te pon am tho mà xem mi pa ni hi mấy chiên ni roin ka ria skin te pon hi dan nei ve tho ni hi chuan battle spell a hianin subdue kan ti hi retribution kan tiang chi kha ni ta ni chuan flash om boka spell hi pahnih kan la thei ni hi healing hi a then an la boka healing tuna hian healing kala chia lawa sprint kan tiang chi le jungle kan la kan man thin ang kha kan englo ta ni ka la ta ni tuna hian chuanin ka ping hi chak vak lo nge moni hei ka first suggestion deu ni a ml hi lo ben ta se chu I enge kan ngai dan ti de ka viewers ten I group sorry comment lama khan min ron soi sakta ula ei hunting knife atita hunters knife ang khan ni maya iti chon hei kan thredang in a skills mai ni lovin passive fi unlock tel thei ta ni skills aya hian passive fi unlock ve nga ya max ve thei thaka skills li ang ani ta ni ti chuan in hei hi an map om dan chu ni aduna hian hei a map hi a Japanese right mai ni hondra he midlane ka kalme ka jungle kan han ti ang chi tele thil dang hi chu ai nang fur thawani tuna hianin a game graphic a hi ati niam thei tura po han ngai la phone then khata tan chuna smooth vak lo khan mo ka phone po hi smooth lutuk lo zeb lo chuan a chan chu kan phone model tel hlui ve de to a khami wang khanin du ang thalin a smooth lem lo ani skills ka up ma sak thei hil dewa passive ka up ma sa hlo me a zia lo kop mai skills si up ma sak chi nia passive up ma hian kamin that tak ngel don lo male healing kala lo kha poita ni kha ai nga poni sa jungle kan lut sin don ani tina hianin a graphic hi chu he hmu nuam kop mai amate hi subdue in dita retribution kan tiang khani meya ti chon enemy jungle buff ala kan ti lova ta chon jungle buff ava seal kan ti ta ni seal hei seal nge ni scroll ang khan an seal ta ni an ma ni hemo ti chuan League of Legends ron suak tur ang lo takin tun tuma mi ve thung ero hi chu nge ni adanglam ve de na chu gold thi kan hmu veka hei enge ni ke manin last hit kan chan lo bon gold thi kan dong thawani ml lang deuh thawin tin englo ang in ml angin sorry enge ni ml ang mm in sorry lol angin base item le tura hok her khangai lo veta ni chu chon ping hi 162 vela hianin pangai takina khelve theya 172 nia ka ping hi tuna hian alek lutuk lova niching khan 400 arong kai zoka rosur wangte po ani tura han ngaila du thu samang chuanin server hi chaklo mara chu han khel hlom ta ila chuanin ti dan dan chu om ve thei mai tura chuan kan ngai ve dewani han thiam khop mai first match ania healing kalo lak thai hile hei kan hmong konin 420 a khuchong ka che thei lo ve tlat me 248 214 ti ver khon a che thei ve thawani server hi enge an don ka she ho lova I khel han tam taila amaro chu a graphic tool la le a gaming jimjima chuanin hei hi chu recommend ve tak kania englawa chuan Age of Valor ti vel ang ai thot chuanin a graphic hi a thani tin kan share bok tur pakhata chu enge ni Age of Valor nilo dok heroes arena kha ron recommend lok kan oma kha hero arena kha kan en sina a rating kha 3.2 3.7 ti velang chho kha ni ta ni 3 vel chho kha ni ta ni chu tak chu a that lo na ve chu an hero ho kha a graphic vel kha fu lo lut to kan ni ti top mayang
tin nghe ni new brief and li tuk lem lo ta ni chu khalai akhanin players te khan hip lo ve de na chen kha om ve ni chumi wang chuanin I nghe ni tlem chuan na boi thak deuh mai thei tin ml lang em han smooth game hi chu atam lo khop maya gameplay shimshima hianin I chulai chu kan thiat apoi mo me tunan level 3 chaw kala nia ka khel thiam lo wang te pon nia inform kala thiam chi lo dewa I engpon ni se mita ka kal vengot mai hai mit chi alo ni vak lo nge moni ka hero hi ka chiang chi alo tin eng skill singe up masak lawang ti turpo kala hre chong bik lova I heta enge ni guide omsa te ka ron then khat ka ron ve phot lo chon amaro chu tuna tan chon a gameplay om dan shimshim ale enge ni kan mu fia theinan zok khanin video hi kan siam de ureu ania chumi tan chonin he ka first suggestion chu nia a game a hilian ma sengin englote anga I ti vut angai lo I resource download kher kha angai to lem lawa ama hian aom sa veka chulaya chonin alien lutuk big chong lawa ni 2GB potling ma se enemy hi an khal to khop mai he kan muang go ka hero man la hi difficulty sang deuh nge mani a damage nei lo rio me ga shet deuh chule bút cái là về chị mày cha mày à control thì cái pele phốt tanga passive anh thì cái áp tur nghe thì theng hiền in ngay tiếp tục cần xiêm mà ngay đó là hay cần khel đó là nhỉ xuân thì flick cần là chính thầy xia hay hi a game om dan tlang pui chu nia poni se hey map te po hian en chiang taula buffing system te point again ala sai fi effect don to heng chu thil harom chuang lova tuna tan chonin a gameplay shim hi in muatan kan ti dewani I ml ang chuan om ve khop maya englo ho kan ti ninja ni lo zo ka kha I samurai hawa kha assassin fighter kan ti ang chi deuh rewan ni ta ti chuan ninja ang hawa kha assassin kan ti ang kha ni ta ni assassin pa ngai mo abakha chu support marksman mage kan tiang khan aom chho ve vek thawani tin hei turtle ai a khanin octopus ang deuh hi ama he octopus hi kan lak chonin midlane a heng kalpuin kan spawn tir thei ta ni kan duna khan ta chon anon spawn to chonin taret om ma saber kha tentacles te hian a hi pani skill su aden hle mai min stan zuya an skills te poi engma ka shelo ni zep thu cheng lo masengin I karis vel nok nowa tin hemi ba ka hianin moba players tam takte PUBG lama inle tumte pokanom mai theya khatianga khanin PUBG lam hanti tumna te pokha ka nei deuh thawa guide ang pon ni se basic guide lutuk ang khanin thil engma har aom chuang lo ta ni ang ka to suggestion in pack zel theya inang mani lama tang viewers lama tanga in ngai dan te in feedback ate kha sheda chak oma mobile legend ngor kan ti wang khan mobile legend top don tak sia chonin enge ni skill si ka mang tiam thot lo anyways build set kan en sin lokang tuna hian weapon hey suggested oma weapon nga te po hey HP heal armor splash control immunity tiang chi te magic item defense item te so if yangai vek tul ni don kan khela ni chuan movement speed te heng te tamani ti chuan IGN hi ml lang lo takin in space om thiang lova tin special character man theimi lo boka chumi wang chuanin kan ming hi pa ngai deuh lek duna ka IGN khun hu FGVLT in kara khonin hash ang deuh sorry hashtag chu kati underscore ka data ni chon hei litho wonder ang te pokha om ve thawani ku kan muang kwan ml nen chon adang lam lo khop ani a game a hi chu game shim a hi chu ni tin helai buff ang te po hi enge ni a spawn dain ang lo bokta kimi arong zir khian an ti the kha adang ve ta ni chu min lo ngan ka soi tui lu tu ka hei hi
Onmyoji ni berang chu OA kan ti me Onmyoji arena ania a game a shim hi chu I kan khel du ni chon Play Store a khanin Onmyoji tin kan search anga 2GB 2.9 vel GB ni a resource angai to lem lova ama shim hianin I eng rol nge kan man thiam chi ni yang ninja nge ni a tiang chi te po kha thlan dan tur om ta ni chon hei lo hi moba tam taka oma arena of valor te po kha om veka imaro chu tuna tan chon hei hi kan soiri photanga nakina arena of valor chu kan ti le turangai la arena of valor hi tunma anglo takin resource an non be sang lu tu kan hi china ka download china ka delete le ringon maya phone space a ling lo deu wangin a game a kha 400 MB velani to nu a khanin I GB chuang tling dei khanin a resource ka download le thawanga ni tin kan she tur pakhat ka soi mai don he game hi kan download ta 2.9 GB kan download hianin update ka download vele ngai ta chu in game a khana ni ta kha update kha 514 MB approximately vele ni ta ni chu 514 MB chu chu 514 MB chu kan download ta chun a khel ngal char thei resource a shana download le ngai om to chong lovani chu wang chon ai nang de ureng ani ML tenen po phalo tlat mai ko thiam lo nge ni anyways hi a gameplay tlang pui chu ni a minute som paruk vel bor ka video hi ni a hei tuna hian kan du tok report mai nga hei hi enge in lo ngei dan chim a game graphic chungchanga te gameplay dan chungchanga te hian enge han soi sel na deuh nei te kan omem tin kan vaya khel chi ni in ka hrelem lo ron ti te pok anom theya enge kan ngei dan ka hre ho lo ba ping hi chu ke chu ka server hi chhim shima ML po khel thei lawng chi kha kan ni ve dewa an lo a phei chon zan tir lama phei chon chumi wang chon ka ping hi chu sang shim tura kha chon min ngai sak taw lamo nang niang ping thapa ngai ML du to ka khel thei ang tan chon in hei chu a har lu tok don lawani a server hi ama khanin aron chol him deuh khan India tan hian server an nei ve lawa ma se tuna chon South East Asia server anon da atang hianin a tha apa ngai ta ta ni chu aman tlak a khel tlak ve to ani tilaya kha viewers and kan chat a tha ome o khate kha video tan chon ni mai sela a tha ome tuna tan chon kalo soi mai takin ka tia kan chat cheno takin hero aya hian shikigami ti khania ming kha ei ro sang sang khania ti chuanin hian hero ho nana te po ang don lam la hi chule nana te po nang khop mai enge enge po ni sengin hei hing te po an hero ho hi an character ho shim hi an graphic hi mu nom khop mai khanin tin an diamond man vel hi an ve sin lokang ML langin an commercial vak lo ti kan nang khutang eneng Jade is available and they can be used to purchase summoning tokens and skin tokens. All right. Koi ang lena to shop. Jade purchase. Ngam zi India paisa nam tlat lo mai. Creating order. Sorry, Kamet Bowman. $6,900 in 6,480 jade. Diamond ang kanta 680 diamond hi 690 cheng so min to ang vel nita and lo aijan tlom shim skin man hogan and chin 198 86 tite 86 semi man hit them buy skin only
buy and equip 20 ngaya 21,280 jade ni chun zaruk sangkhat zani angvel ni chu angai ve don tinan ya 86 a chun skin chu pa ngai aman po milang mmi chun kaka tuna chana kan guide nei thei chu ni re sela ml guide chu ka dari lo photanga an ben don lo ti an confirm tak le kan la chun jom le zel don nia anyways viewers zong te zawai chunga kan lo me